Ngelah gen rag-ragan iwayan ranono. Pura-pura lakar melinasi beguling, saget ngemaling HP di umah dagangi, Banjar Celuk kelurahan Kapal Mengwi Badung. Jani kangwang bebogolan. Kasubakumas Polres Badung ibtu ketut gede oke bawo nyelasang. Kejadiannya awalnya korban Himadi Mirayanti sedang medagang nasi beguling. Ia ngejang HP-ne di dhuwur kulkas warungne. Terus Mirayanti ningalin ada anak melinasi ngoyong di muka kulkase sambil nyemak minuman dingin. Anehnya, anaknya ento mekelugati ngoyong di muka kulkase. Apa kaden jemake gaine ditu celingak-celinguk. Apa buin korban ane asalnya uli desa Pajahan Pupuan Tabanan sedang sibuk mungkus jaje. Sud meli minum, pembeline ento lantas nyemak pesanan nasene terus megedi. Korban Mirayanti marengeh di subane HP-ne ilang. Di subane ngelapor ke SPKT Polres Badung, tim Opsnal Unit 1 Reskrim Polres Badung lantas nyelidikin. Hasilnya jek ciri-ciri pelakone Rano, warga asal Tejekule Buleleng, lantas tangkepe di kosne Jalan Gatot Subroto Blok 7 nomor 4 Denpasar. Pelaku kejeut pasal 362 KUHP. Tim Bali Express ngelaporang.